bideo zarretan harakatzen topatu nuen bideo bat zeinetan hori, nintzen dantzan bueltaka, eta etortzen da aitatzi nire gana, eta erraten dit, xoratuko zara maitia, xoratuko zara, eta pentsatu nuen, ze esaldi polita planteatzeko xoratze hori modu emozional, momentu honetako modu edo momentu emozional honetan. La potencia, la honestidad y la magia que tiene todo lo que hace Olaya, aquí de nuevo, como ya vimos hace un par de años, cobra sentido con la orquesta porque hay una épica enorme en el Soratuta Sara al hacerlo la orquesta, ¿no? Bada pasada bat, zure kantu bat moldatzen denean modu honetara eta bapatean hainbertze jende dagonean involukratua, ez? Arreglo bat egiten da sinfonika batentzat. Zure kantu hori interpretatzen, bertze ate batzuk irekitzen dizkio kantuari berari. Zer raro, haunitz maite duenak haunitz sufritzen du eta ez galdetu zeren ez dakit zertaz. Xoratuko zara, maitia, xoratuko zara. Xoratuko zara, maitia, xoratuko zara. Me maravilla cómo parece que está escrita para orquesta la canción originariamente, porque además podemos explotar mucho la manera en la que la orquesta puede imitar la electrónica y se convierte en algo propio, ¿no? Es algo fascinante. Yo nunca pude vencer nada muy grande, caramelitos de miel, toma mi parte. Niretzat, ekimen honek daukan indargunetako bat da, plaza handi bat ematen digula euskal artista haunitzeri eta urtero desberdinei, ez? Eta deskubritzeare bai, igual urtero norbaitek seguru deskubritzen duela norbait berria, azkenean ate haunitz ireki dazke eta uste dut hori indargune batela. Xoratuko zara,